Yes, reka ambasuze kandi nongere mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu kandi nizere ko aho muherereye mukomeje kugubwa neza. Turi ku wa kabiri ni tariki 8 Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ni mu gitondo cya kare rero mwebwe mwese enda abifuriza kugubwa neza, ariko kandi imbere yo gupanga gahunda zo kwerekeza mu kazi gatandukanye nyemerera tubanze dusangire aya makuru n'amakuru n'undi araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira n'ubundi haramukiye amakuru atari meza nyuma yuko n'ubundi hongeye kuburirwa irengero abantu bagera ku 8 bose bikaba bivuga yuko n'ubundi bongeye gutwarwa na Wazalendo. Abaturage rero bakaba bafite impungenge z'umutekano w'aba bantu. Muri Fizi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kubyukira mu mirwano n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Magingo ya abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bamaze kwifashisha no gutegura intwaro ziremereye. Turaza kurebera hamwe intwaro bamaze gutegura, dore ko bavuga ko ngo bifuza guha isomo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Turaza kandi kunyarukira muri Sange na Runingo tubabwire ko n'ubundi hongeye kuramukira imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi baramukiye masasu aremereye, dore ko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo cyane cyane aba Barundi biziritse biteye ubwoba ngo barashaka yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bivana muri ibi bice. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi tubabwire ko naho habereye ibitero. Ni ibitero bimeze gutese, ni ibitero byaturutse hehe, byabereye hehe, ese ababikomerekeyemo ni bande? Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na UPDF bongeye kurasa ku birindiro bya ADF muri Rorua, ndetse ngo imirwano yo guhiga iza ADF muri bice irakomeje. Turaza kurebera hamwe aho imirwano yo kubahiga yanzikiye. Reka rero nongere mbashimire cyane mwe mubana natwe, nongere mbibutse guterekaho like mu gihe urimo ukinjira hano ku Ibendera TV, uterekaho like yawe zizamuke. Ikindi kandi ushobora no kuba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nyemerera uterekeho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification. Hanyuma kandi ushobora kuza kudufasha gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe batandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose. Wowe rero dukurikiye ari mu gitondo cya kare urimo gutegura gahunda z'umunsi, wowe dukurikiye urimo gutegura gahunda zo kujya mu kazi, wowe dukurikiye uri mu modoka zitandukanye, ari imodoka zizinduka, niba rero dukurikiye uri mu modoka urimo kwerekeza mu bice bitandukanye, turagushimira kandi tunahaye ikaze abo mu bindi bihugu. Hari ababa bari ku muri aya masaha, mwese rero aho muherereye tubahaye ikaze. Reka mu kanya twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye muri aya makuru n'amakuru agezweho
muri iki gitondo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ko imirwano ikomeje kurwanwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo kuri koalisiyo y'igihugu cyangwa se abarwanyi bo kuri koalisiyo ya leta ya Kongo. Mu mujyi wa Uvira rero haramukiye ubwo bukomeye cyane, ikindi kandi hongeye kubera ibikorwa bigayitse. Abarwanyi ba Wazalendo bongeye gutwara abaturage b'inzirakarengane, bikaba bivuga yuko rero ari abaturage bafatiwe rwagati mu mujyi wa Uvira, ariko ngo bakaba baketsweho kuba ari ibyitso by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi rero ngo byabaye ahagana ku isaha y'isa 8 zishyira isa 9 zo muri uru rukerera, aho Wazalendo n'ubundi ngo ziraye mu baturage zikabatwara zitabababariye. Amakuru akavuga yuko n'ubundi ngo aba baturage batwawe nubwo imibare itari yashyirwa ahagaragara yose, ariko ngo bari hagati ya 7 n'10. Aba rero ngo hakaba hatari hamenyekana aho bajyanwe. Abaturage rero bakaba bafite impungenge z'umutekano w'abaturage, dore ko bavuga yuko ngo izi Wazalendo zishobora kubasagarira zikabarasa nk'uko n'ubundi zimaze iminsi zibikora ku baturage b'inzirakarengane, cyane cyane abo mu bwoko bw'abanyamurenge, batwara bakajya kubarasa, abandi bakabahondagura, abandi bakabafunga. Ibintu rero bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kandi twabwira nuko muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi hazindutse ubwoba bukomeye cyane. Abaturage n'ubundi bamwe ngo bifungiranye mu nzu, ntibarimo gusohoka kubera ubwoba, abandi nubwo barimo gusohoka ariko ngo igitima kiradiha kubera yuko ngo bafite ubwoba yuko isaha n'isaha abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo batangira gusuka amasaso. Ikindi nakubwira muri uyu mujyi wa Uvira nuko n'ubundi impande zombi z'uyu mujyi wa Uvira n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kukontorora muri radari zabo. Ikindi kandi nakubwira nuko ibirindiro byabo n'ubundi aho biri birakomeje, mu gihe n'ubundi akomeje gupangwa neza urugamba ndani arwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Mu nkengero no mu marembo y'uyu mujyi wa Uvira akaba hakomeje kubera imirwano ikomeye kandi iremereye. Tukiri kuri ibyo, reka tubabwire ku mirwano n'ubundi yongeye kubera muri Fizi. Ni mirwano n'ubundi Fizi na gace kari strategique gashobora kuba akafasha abarwanyi b'intare za Sarambwe kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira mu gihe baramuka afashe abarwanyi b'intare za Sarambwe, kandi bakaba bari kurwana n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo gukumira abarwanyi b'intare za Sarambwe ko batakwinjira Baraka ngo n'ubundi babone ko bagera muri Uvira. Ni ukuvuga ngo uramutse ugeze Baraka tayari kwinjira mujyi wa Uvira byaba byoroshye cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi rero, ubwo n'ubundi abarwanyi ba FARDC bongeraga kugaba ibitero bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse na Wazalendo na FDLR, bakabigaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Ahangaha ibi byateye uburakari bukomeye cyane abarwanyi b'intare za Sarambwe, ndetse biba nko gukoza agati mu ntozi. Ibi rero bikaba byamaze gutuma abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanukana ibikoresho biremereye cyane. Ubu tuvugana ibifaru bigera kuri 2 abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kubimanura ku mirongo y'urugamba kurasana n'aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Icyo nakubwira kandi, bombe zatangiye kujugunywa no guterwa kuri aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ikindi nakubwira kandi nuko ngo imitego ikomeye
kandi itandukanye nayo irimo gutegurwa. Ikindi kandi ngo na drone zirimo gutegurwa kubera ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barashaka gutsinda urugamba ku bibi ni byiza kugira ngo n'ubundi bibaheshe inzira nziza kandi iboneye yo kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Mu gihe rero tukiri ku mirongo y'urugamba yaha mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira n'uburyo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kurwana no gukora operasiyo akomeye cyane kugira ngo awerekezemo bajye kubuhora. Reka noneho twerekeze no muri Sange ndetse na Runingo. Sange na Runingo ibintu bikomeje kuba ibindi, urugamba rukomeje kuba urugamba mw'abantu mwe. Ku munsi w'ejo abarwanyi b'intare za Sarambwe bahanganiye n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo aha muri Sange no muri bice bya Runingo ndetse na Kiriba, ariko n'ubundi biza kurangira abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo agutsinsura aba barwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe biza kurangira binaniranye, ahubwo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baza kudoginga basubira inyuma bakora baka n'ubundi basubira mu mujyi wa Uvira, dore ko ariho n'ubundi bari baturutse bakazamuka za Kavivira, aho hose batangira kurasa imizinga n'imizindaro aha muri Sange na Runingo. Tagiti yabo ngo yaruko abakura abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice. Ibi rero bikaba byarabananiye mu gitondo cyo kuri uyu munsi, n'ubundi bakaba bongeye kwegura intwaro bongera kwerekeza muri bice. Ubu tuvugana urugamba n'ubundi rwongeye kwambikana hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Isange ikomeje kuba Sange, Runingo ikomeje kuba Runingo, ahitwa Tema naho hakomeje kuba Tema kubera yuko ngo abarwanyi babandi mercenary cyangwa se abacanshuro ngo bakigera aha muri uyu mujyi wa Uvira bahise bashinga ibirindiro hafi y'aka gace kitwa Tema. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba ibindi, ni mu gihe n'ubundi urugamba rukomeje kuba urugamba hagati y'izi impande zombi. Magingo ya rero aha muri bice byegereye Uvira, no kuvuga ngo muri aya marembo ya Uvira ibintu byakomeye, ibintu kandi bikomeje gufata intera yo hejuru. Reka rero tunyarukire no muri Kivu y'Amajyaruguru turebere hamwe uko biramutse muri teritwari ya Masisi. Icyo nakubwira nuko Masisi n'ubundi ibintu naho bikomeje kuba ibindi. Ubu tuvugana ahitwa Ibweru hamaze kugabwa ibitero abya bitwaje intwaro, ndetse magingo aya ngaya batari bakeya bamaze gukomereka, ariko ngo abagaragara ko bakomeretse bikomeye cyane n'umuntu umwe. Aha Masisi rero rwose naho ibintu ntago bikomeje koroha. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko umuntu umwe yamaze gukomereka bikomeye cyane, ni mu bitero n'ubundi ngo byagabwe ahangaha muri bice byitwa n'ibice byo mu mudugudu wa Bweru na Kivuye ni muri Masisi. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko ngo uko uyu muntu yakomeretse bitewe n'aya masasu yarashwe ngo abishobora no kuza kurangira atakaje bimwe mu bice by'umubiri we. Biravuga ko n'ubundi ngo ari wazarendo zagabye ibitero ahangaha, n'ubundi ngo zije kwiba no gusahura. Abagizi ba nabi bitwaje intwaro bagabye igitero mu midugudu ya Bweru na Kivuye, aho n'ubundi ngo bari baje kwiba, ndetse bikaba bivuga ko ngo bari baje no gusahura. Aha kandi ngo bikaba bivuga ko bamaze kwasahura inka zigera kuri 30 zose,
ni imidugudu n'ubundi yerekeye mu kagari ka Bashari Mokoto, ni imidugudu yegereye akagari ka Bashari Mokoto mu murenge wa Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru yagiye ahagaragara abivuga, n'amakuru yatanzwe na sosiyete sivile yo muri ibi bice avuga ko ngo uyu warashwe ngo hari umugore wo mu mudugudu wa Bweru wakubiswe agakomeretswa bikomeye cyane ndetse akaraswa bikomeye. Ubwo rero ngo ibi byakozwe n'aba bagizi ba nabi bari bamaze kwinjira mu nzu ye, babanza kumuniga, noneho abandi ngo bamutemesha imihoro, biza rero ngo no kurangira n'ubundi bamurashe, nubwo ngo batamurashe ngo ahite yitaba Imana, ariko biravugwa ko ngo ashobora kuza kugira bimwe mu bice by'umubiri atakaza kubera ko ngo yakomeretse bikomeye cyane. Aba rero ngo abaje bitwaje intwaro birakekwa ko ngo baba bafitanye isano n'inyeshyamba za Nyatura zizwiho kwibasira ibice bitandukanye byo muri aka karere. Mu mudugudu wa Kivuye uherereye mu birometero 3 uvuye Bweru, naho abagizi ba nabi ngo abahibye inka zigera kuri 32 z'abaturage muri iri joro. Bakaba rero ngo basahuye n'amaduka, barangije barasa amazu menshi, bituma abaturage bacika intege zo kugira icyo bakora, dore ko ngo bakomeje kugira ubwoba bwinshi. Sosiyete sivile ikaba yamaganye ibi bikorwa by'urugomo bikomeje kwiyongera muri iyi midugudu iri muri ibi bice, ndetse bakavuga yuko ngo hakwiriye kubaho ibijyanye n'igenzura rikomeye kugira ngo n'ubundi abarwanyi bakora ibi bikorwa bigayitse nk'ibi by'ubugizi bwa nabi babe bafatwa, ndetse iki kibazo gishyirweho iherezo. Reka n'ubundi tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Rorua, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na UPDF barashe ibirindiro by'inyeshyamba za ADF aha muri Rorua. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi n'ubundi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ingabo za Uganda UPDF zatangiye kugaba ibitero by'amasasu aremereye ku birindiro by'inyeshyamba za ADF biri rwagati mu ishyamba rya Rorua ahazwi nka Centre de Négoce. Isoko n'isoko rikomeye ribera ahangaha, riri mu birometero bisaga 100 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Bunia mu karere ka Mambasa mu ntara ya Ituri muri Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bitero biri mu rwego rwo kwagura ibikorwa byiswe Operation Suja, akaba ari ibitero birimo gukorwa ku muhanda wa kaburimbo RN4 werekeza Mambasa. Nkuko amakuru atangwa n'inzego z'umutekano babivuga ngo ku isaha y'isa 4 z'ijoro n'ubundi nibwo imirwano yari itangiye. Ibirindiro by'ingabo za FARDC n'iza UPDF ngo batangiye ku deployingwa berekeza n'ubundi muri isantere ya Rorua, aho rero n'ubundi ngo bari bagiye kurasa kuri ibirindiro by'izi inyeshyamba za ADF. Izi ngabo rero ngo zahise zerekeza muri ako gace n'ubundi kwirukana izi nyeshyamba za ADF zari zarashinze ibirindiro mu ishyamba rya Bwakwanza, aho zakoraga ibikorwa by'ibitero n'ibikorwa by'urugomo mu baturage. Ni imirwano rero yongeye gukomera, ikaba n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo na UPDF igisirikare cy'u Burundi barashe amasasu menshi, n'ubundi bakoresha intwaro ziremereye n'izoroheje,
aha Rorwa centre ahitwa Aditongo n'ahandi henshi ku mihanda minini ya RN4 na RN44 cyangwa se F44. Ibi bikaba byatumye abaturage bagira ubwoba bwinshi, ariko kandi izi nyeshyamba za ADF zikaba n'ubundi zakomeje zatatswe bikomeye cyane, ndetse ngo biza kurangira ibi birindiro byazo bishenywe, dore ko ngo byarashweho amasasu menshi. Ni ibintu kandi n'ubundi no muri iki gitondo bikomeje, aho n'ubundi igisirikare cya leta ya Congo FARDC bafatanyije n'igisirikare cya Uganda UPDF n'ubundi bongeye n'ubundi kongera gukomeza operasiyo zo kurasa no guhiga bukware abarwanyi bitwaje intwaro ba ADF n'ubundi. Akaba rero hari ibitero n'ubundi bikomeje gufata urundi rwego aha muri ibi ibice. Imirwano rero ikomeye kandi ni imirwano itoroheje n'ubundi ikomeje kubera muri ibi bice. Nshuti bavandimwe, inshuti zacu rero mudukurikira hano ku Ibendera TV, reka amakuru yaragezweho kuri aya masaha tuyasubikira ahangaha, tubifurize kugira ibihe byiza, kandi n'abari kure mujye mu kazi aho mugiye gupagasiriza. Rero mugire akazi keza, mugire umurimo mwiza, kandi muhahe muronke.